Hallo maats, welkom terug. Vandag gaan ons 'n storie lees. Die storie se naam is Ons kan dans. Luister nou baie mooi. Ons kan dans. Davie en Jen is maats. Hulle hou van dans. Ben verjaar die naweek. Ben nooi vir Davie en Jen partytjie toe. Hulle is opgewonde. Uiteindelik is dit Saterdag. Davie en Jen stap na Ben se huis toe. Hulle dra hul mooiste klere. Jen het haar nuwe rok aan. Ben het 8 maats genooi. Daar is 5 seuns en 3 meisies. Almal eet lekker. Die musiek speel. Davie en Jen begin dans. Dit is vrolike musiek. Davie en Jen dans en dans. Almal dans nou saam. Davie en Jen wys vir almal hoe om te dans. Hulle maats is baie opgewonde. Want nou kan almal dans. Mooi maats, ek hoop julle het mooi geluister. Kom ons kyk nou of julle die vraag kan beantwoord. Wat is die meisie se naam? Ja, haar naam is Jen. Wat is die titel? Ja, dit is Ons kan dans. Wie verjaar? Ja, dit is Ben wat verjaar. Op watter dag verjaar Ben? Ja, Ben verjaar Saterdag. Hoeveel seuns het Ben genooi? Hy het 5 seuns genooi. Wat geniet Davie en Jen? Ja, hulle geniet dit om te dans. Hoeveel meisies is daar? Julle is reg, daar is 3 meisies. Baie mooi maats, ek is baie trots op julle. Ek hoop julle het die storie sommer baie geniet. Volgende keer gaan ek vir julle 'n ander storie vertel. Dankie maats, tot volgende keer, totsiens.